o dumedisa mamamedi wa tshebeletso ya lesedi ka jeno lena jalo ka Labohlano re baka ra phapusi ena dikamano le lerato mo re hlahlellang banyalani le batho ba dikamano teng diprofobia kgaolo le 17 re bala temana ya borobong ya apesa molato batla lerato empa ya phunya makunutu o fapanya batho ba ratanang lena ke lentswe la modimo e se ka modimo o ka lehlono lofatsa matsatsing ana technology inkile boholo ba sebaka sa nako ya baratani ho shebana ka mahlong le ho ba mmoho nthe utlwisang bohloko jalo ka makunutu ista le diketsahalo tse entsweng ke batho mo baneng ba ikwalletse teng ebe di tla pepeswa dikgokahanong tsa marangrang a setjhaba hore lefatshe lohle le di bone motla batho bana ba babedi ba se ba sa utlwane mme e mong a leka ho iphetetsa ho e mong diqabang pakeng tsa banyalani ha se hantle ha di isa mo ba tsudisana mahlong a lefatshe ka tseo ba ileng ba di phehlolelana le kunutung ka lerato le o tshepana a ko hopole hore molekane wa hao o tshepetse makunutu ohle ao a aroletseng ona ka lerato le ho tshepa se ka re mohla o bifileng ho ena le seo kgopisitseng ka ena ebe o mathela di-Facebook kapa marangrang a mang a dikgokahano tsa setjhaba ho ya mopepesa a ko hopole hore le na le bana le na le batswadi ba o se le tlontlollang le bona se tla ba ama lenyalo ke karolo e nngwe e fupereng dipatilweng tseo tse ding tsa tsona di sa hloking ditsebe le mahlo a lefatshe empa di lokela ho fella ho batho ba babedi bana ba kopantsweng ke lenyalo hlokomela mme wa ka le wena ntate wa ka kgaitsedi ya ka le wena moholwane le moena hore jalo ka monna kapa mosadi ya nyetse le ho nyalwa ha wa lokela ho tsamaya ho fantisa diphiri le dipatilweng tseo molekane wa hao ao aroletseng tsona ka ho tshepa haholo tse amang lenyalo la lona kapa dikamano tsa lona di fella phapusing ya lona ya ho robala ha di a lokela ho fihla ditsebeng tsa batho ka ntle hobane ha se tsa bona empa ke tsa lona bobedi jwalo ka banyalani e be le tshepana ha kae tsela eo o leng ka yona ho molekane wa hao na e mo fa botshepiso kapa boitshepo bohle ba ho bulela sefuba sa hae kapa ka lebaka la bohloko bo mo tlisitseng bona ha sa o tshepela letho hobane wena ha buile le wena ka bofokodi bo anang le bona mohlang o se monate o bolela lefatshe lohle ka mo e seng monna ka teng jwalo ka banna ba bang ebe mosadi wa hao o sa ile a swabiswa ke ka mo boleletseng basadi ba bang ka mo e seng mosadi jwalo ka basadi ba bang ntwena ya ho hloleha ho apesa melato ya rona jwalo ka banyalani ke yona e isang mo re fumanang ho ena le ditlhekefetso tse nyarosang tsa ka malapeng tseo ka nako tse ding di bendisi mo ho bang le dipolayano tse kenyelletsang bana ba senang molato ho na le batho ba ipitsang metswalle ya rona ba o re ntshana se inong le bona hopola hle ha le ntse le ntshana se inong mosadi wa hao kapa monna wa hao le ha le ka thabelana le metswalle ya hao lebitso la hae le ske la hulangwa diretseng tsa dipuisano tsa lona le thabelane hobane hosane yena motswalle eno wa hao eo reng o motshepile o tla be a pepesa tsohle a bolella lefatshe tsohle ka tsena tseo le di buileng e se ka modimo ka o hlonolofatsa le dikamano tsa lona amoela tlhonolofatso ya morena mohau wa morena Jesu Kriste lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang a di ke di be le lona bohle amen.